A na pijaci šarenolika ponuda voća i povrća, ali zato veoma mali broj kupaca. Prodavci ističu da se kupovina proizvoda ne može porediti sa prošlogodišnjim Bajramom, kao ni sama atmosfera na pijaci. Kao sinonim za leto svake godine bilo je sezonsko voće i povrće, koga je u ovim toplim danima u izobilju. Na tezgama ovog utorka kupci su bili u mogućnosti da pazare nektarine, šljive, lubenicu, dinju, kao i paradajz, krastavac, paprike i mnoge druge proizvode. Ovog leta na gradskoj pijaci moglo se videti previše sezonskih plodova, ali ne i toliko kupaca. Drugi talas koronavirusa uticao je kako na prodaju, ali tako i na potražnju. Iako je Kurban-Bajram za par dana, prodavci kažu da je prodaja znatno slabija u odnosu na prošlu godinu. Razlika dan i noć. Velika razlika. Nema naroda, ne raduje se ničemu. Velika je smrtnost bila i mnogo je korona uticala na sve. Nikad neće biti kao što je bilo. Nikad. Imalo je iz našeg naroda, iz dijaspore. Mnogo je došlo ove godine, nije došlo ni 1%. Prisutni su mogli danas da pazare paradajz, čija se cena kreće od 60 do 100 dinara, paprike od 70 do 150, dok je cena kajsije 300 dinara po kilogramu. Kupci ističu da su cene standardne, ali ne posećuju često pijacu. Jel redovno kupujete na pijaci? Pa ne baš, više po prodavnica, ali ne. Došla sam po borovnici da vidim kakve su. Da li redovno kupujete na pijaci? Pa skoro redovno. I kakve su cene? Evo kilogram, Pa vrlo sam zadovoljan s cenama. Nisu skupe, nisu. Kako je narod vidi muke s ovim proizvodima, mislim da nisu skupe cene. Da li redovno kupujete na pijaci? Ne vala, slabo imam prodavnicu kod kuće. A je li skupo? Pa normalno, ko je, šta ćeš? Da čovjek pogleda taj posao koji se ulaže u to, nije mnogo skupo, ali para nema i tako. Da li redovno kupujete na pijaci? Da, I šta mislite o cenama? pa još su skupe. Još je skupa sve bolom. Kurban-Bajram je u petak, pa se prodavci nadaju da će prodaja biti veća narednih dana.